Živjela nam Crna Gora i vi uniformisani, gore 2 prsta. Od koga ste došli da nas branite? Ko vas je poslao? Je li vas poslao onaj čovjek koji kaže da hoće nezavisnu Crnu Goru? Onaj koji to poručuje preko svojih špijuna, neka javno kaže da hoće Crnu Goru, da damo javno ruke jedni drugima i da se borimo za Crnu Goru. Kako se to može, a slati svoje žbire i špijune da straše narod po Nikšiću? Kako se to može boriti za Crnu Goru, nezavisnu i suverenu, a slati svoju policiju da zaustavlja kolone liberalne, kolone slobode. Živjela nam Crna Gora i vi uniformisani, gore 2 prsta.